Bakakat artrik mentau penai UIM bapet ya ka kendo ka syap uba Powell Soklan ringkat UMDC ka Ramprai uba Lurshai Karbani UMDC ka Nongstan Dr. Jurisman yau panyau ringkat usadar ka hima nonglang mat kiwe de ki nong yalam ka hima kilalet jurep ya uput ka KJDC bat GHADC kani ka jinglet jurep ka long hadin ka jingwan penpat penpra ka GSU bat kibriu ki belakam bagi day na GHADC yaki maupun jong kakur nyanglang ha mau kuru kaba hauput usam ke hima nonglang. Dalit banjurep ringkat ke jingdon lang UEAC ke Motion Road Civil Subdivision bat SDPO ke Motion Road hadu ke Jaka ba yat kawa ompat hajan kawa ildek ha kaba kadan ke Jingking ba penyaklat ya ke East Garo Hills bat West Khasi Hills. Hadian balik pen ya kini kiput kisam UEM bat ke Kenhun kilalet jurep ru ha ke Jaka ba penpat maupun da ke GSU habak ya keren bagi nong thok khubor hadian kani ke jing jurep nakaliang UEM ure tho ba kani ke jingwan jurep kadai ke jing batha UCM ke KJDC uba Shembor Renja na ke jing pentep UMDC jong ke Rambrai uba Powell ula penram jur ya kani ke jingle ki Kenho na Garo Hills da ka ba ong mauput ba penpra ke GSU bat GHADC umdai mauput ke KJDC Henry udai mauput jong kakur nyanglang balathung banyasam ya ke Jaka ni kendo jongkakur. Ula ongru bakani ke Jaka ba penpat maupun kadang jengai na uput jongka West Khasi bat East Garo Hills. Ula ongru baki kot kisla kisakhi bakani ke Jaka kadai jongka hima nonglang sedar shim. Ada yang lang mau guru. Itu pada kiwan ong ba udah put garo kasilang ne. Tenak tai cak. Konta. Di put lah. Ah, sila. Kamput Jakarta betul enggak maksang mo. Kemudian kamdon ke bakum kata. Em kamdon kum ta ta. Namar ba kane mut ba ni lai kam tang uput tam jong rajong he tang ya kane ka kita mau guru. Maka dari kendo jong ke jat nyang lang. Te na no kata mut ba kajing lai kam jong namar ba hagine kis khinjat kisngi he ba ya kane ka solo khinjat ba lai ya kane ka kaugas hasil te na kale ka sartar kale dap IT sa kaugas hasil na ka Garo Hills district. Kamu cuaca juga kata, ni bekerja syai ni. Kamu cuaca juga kata, ikam berhaba po East Garo Hills. Jadi mana? Dan nak kalian juga sorkat akan syai, ya kan ni kan bentar bahasa so kalau IT sekarang hasil. Oh, kita ada IT. Kamu kapau syai bukan ni kerja. Kamu kata, naso kadai hapo ka ima nonglang berhab akau hasil. Aku buat bagi social media. Oh, dan kita kisah bahan kita langtur dari kapau baka dan taruh ka Garo Hills atau Madrasah Council. Kena kalian council jing sawang ini verify kan ini ada kadai sisa ni kawan lengkap ru buat ka Garo Hills atau Madrasah Council. Pada dari kedang lengkap sisa bana kalian ka GHDC ka matalang tan kalian juga council jungi kamu nak kalian juga hasil sama Madrasah Council yang selalu cakap protes mau kemelongi ba lo santan bangi sara kene ka report so siam jungi bangi sa ya ka badang mau kursi kini kimau ki habang tabat kini kimau ka ban pensya yang ni kim dei setia kimau put yang ka hasil atau Madrasah Council kini kimau ki beratung dak kon yang lang ba pen i ka ba pen i ke kimau ba ki yang nak mata ka dinya sam jaka ka dinya sam puta ka joki kita ka dei ka dik tu jo kini kimau kim dei setia kimau put ani ba pen i put usam yang ka hasil atau Madrasah Council jika benar kalau nggak sobat peram juri itu kan word di bawah konflik proyek kimau sekitar dia yang dia kemkan ciptip kemkan suhu yang renyi peram namar ba kitu kimau kilom ke bakongsan nak kemta kata privasi kijong kilom ke badan kamru ngaso banjaro ai ka kon yang lang ka balabu kimau kenang ban baki kur lan deki jaki kur kijak jeung kur kin suhu ya ka jaka ka puta ka jongki yo pot usang jongki ya prem jongki ki parakur kenapa ekonomi kin kin kijing ya kajah di nabut
kita kini ka menengkong bat ka arpat kini ka mau guru ka hap apo apo usam jong ke himanong lang mo ka apo apo usam jong ke himanong lang na kini ka jaka ka baki penpat ti penduan ki pagi ne po garel kadang ka bentak ka bakam sarum ka ba penyaknat ya ka East Karo Hills ban ka West Castle District kata kawa umpat lang mo kawa umpat kanang hamjengay na tu ka jaka ya ka ba kanadon suwa kanika dispute hakadi ba kanika jaka but ka high court jong ka Mekla high court ka sama aja katway kala ya ka judgment ru ya ka bakala scam ya kini ki jing ya ka ja kata ka mau guru ka nongkok ngur ba karangka ki hap apo jong ka himanong lam nang ta ka snem aja ka kendai ru kadadon ka meeting ka balakhat do komisan sekretari jong ka sokar jela Mekla sama aja ka kendai kita akan live portrait mana basan aja kendai dapat scam asyam bisa dikini ki aleng mamlah ka beri bagi kerja kadi kini jaka le kadi kini pu dapat scam tu haro karai jongka high court of Mekla baki ni ki jaka ki hap po ka jingpek ki jingkni jongka West Castle District dan ya po ka jingpek jong DC jongka West Castle District ka bombot ni ka krensyai baki ni ka jing wan jong ki kenuhun da po Garil District ki kenuhun po di ni po kalong ka babakla bat kalong ka babi Andrew namar batini kemengalkan sesi begini kijaka ki hap po usam jong ka himanong lang bat kumjuru ki hap po ka West Castle District sehingga kan waktu ngasai piakan mal kaldan ka jing kali po jing ba jong ka Castle dan bat Castle upur usam jong ka Castle District usang nang no bot ko nang lo nang kan syai to ka por bajuba ba upur usam jong ka Castle an bat Castle udai bi upur usam jong ki hima kasi ki jong ka bomot hang ta ka bakut upur jong ka himanong lang leadership report jong ka Castle atau Masjid Council kamdan kanu ka dispute ya ka bangal ong piang metan rarairu da ka high court of Mekla bat lapun skamru da kata kami ting ka balakhat do komisan sekretari yang te po sekretariat agak le potret mana basan aja ka kendai nakaliang jong ni ka po nakaliang ka council kumru nakaliang ka snong ni soban program ya ka jingle jog ti kendua ki ba penpai ki mau banga try kan nakaliang ka kurru kan sale ya ka badan kam banga sungo ban ong ruan ka por bai masker tentu ban ta ya ki parok ki bale ya ni bakire mele songset mo nice ngap ya ka jinya thu jong ki brio ki pai ba ni nak tai dai yang baik ki kot isla ki dokumen kenang ba kanuman ra kanu ka jinya fair ni ka jinya ka apren jinong song badan ki ni ki district ki ba ni ka jela Mekla dengan soban ki pau ya kata ki nakaliang jong MDC jong ki ba ki ba syai aku beri bekerja kena kerja kata kerja sih jana betul we si MDC belum local MDC juga ni ka tang jani sampai pada kembang ski hadin ba ngalayo komplain na kisdong haka Patrick badon kita ki kenhun na Karo Hills kita ki NGO lembar ka Karo Hills atau Maskusil ba kita penpat yu putusam jong ka West Castle hadin kata ngalalit makendu UCM balangatho ya ka we kishti ba belai nak lengan diskusil bang ai kejuku belai ACM hadin bang ladip thok sti la pha yu lan ya ba powel soklet ban late inquiry hotspot hadin bang ila lap ya ko spot bang inquiry ba katkum ki dokumen jong kan nonglang sosial bang ilap sekdar ba kajing keno jong ga Garil student union kalong ka bapakla long baseless ngitip sekdar ba nadu ndai ntai ba ya kani keputusan jong West Castle bacung East Karo Hills ladon umpa natural boundary kawa umpa ke pangi kabala di marketer ke boundary jong West bacung East Karo Hills basu kawi pat tentang teter ya masti pat kamrumpat ri kawa redek ti habang ipet misal bnia kajing keno kalau ngaba baseless kam don nong rim namar ngim tangi misal bnia ikot ni lap sekdar ba wat ka honorable high court jong Megliaro kal ai favor ya nolang leadership bat kilapan ku boru badai ka kendok siap jong nolang leadership ba pa pusam jong ga West Castle kajing keno jong kini kis GSU ba don kata kajing lebin yaki pait garo kalau babakla namang i menta bang iwan bene don ke kata bat ngakum local MC ngatip kambah adu ndain thai ni bagi garo ngi salang bat ngimdan kata kajing ibin ne jing lebin yaki hari kita bro ditang kajing pensit manore nang ban yo kalat no ban new ya yang i artli district namar atip sekdar ba mening awan spot ba gigaro kimdan kajing school kumta hari kidai bet kajing stu bakla kita ki pressure group kiba bomdei nak ni kajika jungi kidai bet na po Karo Hills hari makiru imat sya ilam bakla manore
Tindak leng ke jong ni konsilu dekat bagi saudara Shnong buat usidar ni ya tukit bahai kene. Ngin wat ya kita gibu bai lam bakla. Naman UEP menta kini ki bro di tang ke jing lam bakla jong menurum nore bakwan mentoy ya di. Hari ngilap bah kajing ya ketuput na kan nonglang sesi kam dan maki ki penskem bai yo putusam tadi. But nagaling juga garhil atau mas konsilu kila bakla. Mabeling UEP uput usam ngidon kam jungai bakatu area bakat pat maki kipan pat yu mau put jong ka kon lang long ka bakla dada long ka bala le yong bang nga kentu ya ka nong lang sesip bat ai ka fa namar kilalit kendan galit kendai put jong ka bas kasilte ka maki kila le ya ka bomde tineleng juga nga kenturu ya UCM jong ka kadisiru ban intervene ya ka ni batas pad UCM jong ka garhil ton moses disipusil kenang gila ban yo ya ka ta ka solution ko biang